Manang Biyana! Hello gagayam, pakaragsa kaklaunay ti kadayo amang padpadaan kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Kat sapay kumatadi kay tupulos mauma. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kinikapsat Susan san napud na nagan tintay drama itangam sakbay na. Hello mampay kada divina balikdang dita bagulin from Torogi ti Dubai. Ni Jonel Curas dita Katotoran Norte Kamalinigan Cagayan. Ken ni Kenneth Viloria dita Bugay Cagayan Valley. Kastiman ti kuna ni Kabsat Susan. Dir manang biyanang, sakbay ti amin kayat kupay nga iladawan ti langawan with surak. Natayagak, napudaw, sexy kan napintas. Iso nga di naklon ko tinobyok, ado ti mangibagbaga akas lang nakajakpat kan no tinobyok, takas kanya kapintas tinagbalin akayan ayat na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ikasarakon ni Susan tatang. Ay kat, andakin ka day anak kau. No kap na kanyon ti tungkal maysa, nakayaw ti masurawd. Uwan tatang, masapo lang may kasarakon tinobyak, ta amangan no maagaw ti sabalay. Ay, di mon palusposan na jay, ta nakapimpintas sa balasang. Tapno amom na riyaw. Apalan da ka na iti kakasinsin mo abaak. Nagswerte ka kanaw ta kinayat na ka tinapintas kan seksi abalasang. Nagtayag pa'y ababay. Apay, andat na may anangaram kan kuana. Apay kinayat na ka. Unay kayo matantatang. Kaslawan believe you diti anak yo ah. Gwapo akmat. Apay nalaadak aya amay dilig ka ni Susan. Ha? Ay, sa bagay. Oo na. Medyo nataer ka mudkit day anak kaw. Ang mas daawak lata. No, anyat kinayat nakin ka. Kat saan ka mo't apak nang? Ay, kat talaga kasta. At siguro mo't na dumduma karismak a kinayat na kanyak. Depende nga men, iti karisma na ita, tatang. At na kumamot mangayat kanyak akas ka ni Susan kapintas anak kao. Ha? Apay, kayat siya manan, ti mga sawa, tatang. Uwan ko mga round. Nagrigat mo ti lumakay nga awan katakunay-nay na. Nagrunay tata adan nobyam. Mga sawa kan taon. Siyempre, adan ton bukod mo a pamilya. Isa kasapulak ti kadwa anak kaw. Ket ure adan ton asawak, di kay mo't mabali na baybayan tatang. Basta kayat kaw ti mga sawa anak kaw. Iso nga agsapulak man mo't iti asawaag. Gamtay ko mamad na pintas akas tinubyam ti matumpungak. Wano, ada pa'y balasang akam sa tinubyam. Ha? Anda ka kabsar na ngam naasawaan damat amin ang. Ay, sayang nga ron ano kasta. Baak nga antina ang tiada tatang. Ha? Napintas. Wan mat. Ure bakitan ngam napintas. Asino nga antina na ita? Nakit-kitak nga tan? Diya ka mo ah. Ngam ex-abroad da diya tatang. Nabayagan na nag-forgod dito Pilipinas. Nabayag ang nagtrabaho iti abroad. Inton bigatan ti kasarta Susan, my love. Naragsak ka ka day. Launay antario. Si Kangay. Ay na, siya kung ti kararagsakan alalaki dito rabaw ti daga. Kamin, kasken ka tiyagbalin nga asawak. Ado nga ro tiyo mapapal kanyak. Uri ni tatang apalan nak. Tanapintas ka no tiyagbalin nga asawak. Aniya? Isa nagasatakin ka, Susan, my love. Basta dagiti karim di mo liplipatan. Uy, la. Pagbalinan kanto a senyorita iti denak. Di kanto agrigat apolos. Di kanto agbannog. Ken itid ko amin na masapsapol mo. Sapay ko tasan to nga itayab ti kali dagita akarim kanyak, Dario.
Si kagayam, ti ibagbaga ti anak ko nga ikit ni Susan, kabsat. Ha? Ay, uwan, kapsat. Abalayan gayam, taka nakak tinasawa ti anak mo. Mapalinlat ka? Ang anya ka ni nagan mon, ading. Siyak ni Marlene. Wow! Nagpintas anagan. Kasmutlay ti kapintas mo, ading Marlin. Siyak gayam ni Mundo. Nice meeting you, Mang Mundo. Agkaabay lang ti barangay tayaw. Ngam itakala makita, Marlin. Nabayagak ngamin ijay abroad, abalayan. Mabalinta ka na iti agsala, ta pag-istoryaan ta. Ha? Ay, katuan Manong Mundo. Nalpasan ti kasarta, Susan, my love. Dito ita pala balay ni Tatang Agnad, Taawan pa'y matbukod ta balay. Kagwan adaryo. Aywan, makasidsida akiti bulalo. Agluto ka man, ta iso ti pangaldawan tayo. Sige, my love. Arigla daw. Ngam inak pa'y gumatang iji-ili iti lutwak abulalo, Sana balit, asidag mo. Mabiitak lang, my love. O sige, ta iturog ko pa'y nga ron. Hustonto no nakaluto kan, anya. Di nakririingan di ka pa'y nakaluto, wan. Riingan naktulatan no pananganan. Makapaikaw manang. Awanan ni Susan aka nakak dito'y balay. Inyawi din ni Daryong asawa na. Ay, wan nga rod Marlene. Oray siyak nga rod. Maikawa akmat. Ay, biglaan mo ngamin ti panaki-asawa na. Ngadlaw ko man anasingpat di asawa na manang. Saan unay anataer, ngam kasla nasingpat. Ay talaga anasingpet day jay, kabagis. Ananwam nga tigwapo no barumbado mo. No kadagituyan na panawan. Saanan nga uso day tagwapo partner. No lakit dita nasingpet kan responsable. Awan problema. Wan Uray siyak mo't Jakit kita unti lang Uray na laan, basta napintas ti ukali na. Wen saan ka mo ta mabsog dita? Mabsog ka nga rod amang ming latan iti gwapo partner mo, nga uray awang magkarga ta tiyan mo. Ay, si kamot kag lablabada riyaw. Apay awan trabaho mita. Anda tatang, ngam nasapa pa'y may. Labaak pa'y ti kawasmi ka ni Susan, tanay. Naurnong gaya man ti murang may. Apay jay asawa ngay. Iso ti paglabaam Aldaw taon no makaring na dyan atang. Di yung riringan ta mga no madisturbaw. Uwan nga raw. Nagladaw nga agririeng. Pangal daw to no agrieng. Alas 11, wano alas 12 nga agririeng. Uwan tatang. Kas dati nakairwaman na pa nagrieng. Apay ngaya kas gay. Kan manipod nagdinakayaw. Jak pa'y napuutan ang naginaw kan naglutaw. Si kamot amin ti mga aramid ka nagita anak ka. Uy, pasit amin nang iti karik day takin kwa na, tatang? Karim nga. Karik nga agbalin na senyorita diti balay. Jak pagtrabaho na pulaws. Anya, isa di yu disturbo, no, kas niya nakaturog. Tapno saan na makaungat. Bye-bye anyo lang. So, laki na yan nakastamot gayam tin karkarim kan kuana. Ay madi ati kasta anak kau. Pagtrabahom jay asawam. Di mo panuinuyan tagram. Awan anderen nakaano kasta. Sa nabalin tatang? Tinapatag. Masurot amin apagayatan na tapno awan rumso ariri. Tatang, anyat masida. Nay, nakariing kan balasang kaw. Inlutuan na kamot ni Daryaw iti pork adobaw. In kamanganan
Sige nga ro tatang tanim mabisi na ka nagring. Hanyamatay. Eksakto lakit lang abkon di soyaab na. Nagbagsait. Apay akas gay. Nagaangot mo tisang ti manugang kaon. Din samot agtutot bras. Kun ada sa bali anasay upkaw idi limabas dito'y ayan kaw. Na ang dod. Kasla saan mo't akas jay idi. Nabang lumot iti balasang pay. Tatunggal umay diti balay idi kat nagpigsa ti bangbanglo na. Ngam ita, kasla saan mo't ngagding ligaws. Naimbag nga oras mau abalayan. Mabalinti umay. Nay, si ka magaya mabalayan. Ala, sumrak ka. Umay ka. Agyaman na kabalayan. At ka din ni kabagis mau Marlene? Awan, ada. Aday jay likod. Sibsibugan na dagiti masitas na. Apay, anya tibagam kenkwan abalayan. Napatag abalayan. Akin, secret pa ilaang. Iso pala ang tipangibagak iti na ito. Mabait lang nga raw tayabak, abalayan. Ala, apay nga agarom ka kanya kat agabalayan tamang mundo. Saan adatati po nung agabalayan? Da kami iti kabsat mo, Marlene. Ha? Awan mo't dakas na no agaramak kasan kaday. Wano, ada ay agungat. Awan mo't kiti ay. Ngam anya. Anya kumamot ti kinayat mo kanyak ngay. Kat bakbakatan akon. Saan akon ang makaanak? Kasapulak ti katakunay-nay. Saan nga anak ti kasapulak no di kat asawa? Kabinadang iti biyag. Ha? Sikati kayat ko nga agbalin nga asawa, Marlene. No, ikan nakitigundaway Kuha. Kinapudno na talaga akayat ko kumapay ti makiasawa. Ngamtay kumaubing abaro ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tapno addan tumang bagkat kanyak inton saan ako na makapagna. Ngamawan mo't mauray ko nga agarom kanyak nga ubing. Si kamot latin na ilawan ang agarom kanyak. Ha? Ekit aklunan na kaminen Napigsak pa'y mo't nga agbagkat no day tati sapsapulam. No kayat mo, testingan ta. Bagkatan ka, kayat mo. Ay saan nun? Si kamot, alang arod, ikanak iti gundaway ko amang panunot iti idat-daton mo nga ayat. Tani, narigat ti agdardara sudos amang ngedeng. Sige, Marlene. Ngam di mo kuman ibaybayag Makalawas ko malaang ti panagpanunot mo. Tanay, mapanan ti tawan. Lakay ken baketan. Sambutan ta ti panawan. Apay, kayat mo pa'y ayati makiasawa ka bagais. Ay, nagrigat mo't ti awan kadkadwa naman ang. May mayat mo't laang tay addam ako na akabinada ang bayat ti panagbakat. Iso nga aklonak san ni mundo. Tadakan ka day ta. Saan ka aparitan? Tamadlaw mo nga da pa nagustom kenkwana. Iso asi ka ati makamong agdesisyon. Total nasing pa mo niya balayan. Awan dakis na kabagais. Nay, bagmanta nakapasyar ka, Susan. Kahit kumusta tada asawa na ngay anak ko. Mayat ananang, in-enjoy ti kada tasawak. Lumukluk magkamutan. Nay, kita amangan no masubra am ti lukmag mo. May mayat mo lang tay sigo da pang mag-game. Uray lumukmag ako na, tadama asawa kon. Anisaan di mo mabaybayan tabagi maanak ko, nga ureda na sawam. Masaduta ko nga gurnurno si tibagik.
Adula amin dayta. Kano agpapintasak. Ang mga nukunaan dagiti tao nga adda sa bala pagpapapintasak. Jak kaya ti machismis nanang. Aywan, pudno aya ginadamag ko. Adda kano nagkinaawatan da katugangak kan ni Auntie Marlene. Nanak ko. Di lagbayin mo nanti. Bakbakitan lang arudin. Baybay ama no isuti kayat na. Biag na mo dayta. Kanawang mo dakas na. Bakbakitan lang arudin. Ay na, sigurado nga isukat dan tumo lang day dyan. Imposible asan nga agbirok ni tatang iti ubing nga misaw. Agsangit tulang nanti. Ayan na yatak sarita man. Agdigdigos, anak ko. Ay na, auntie, bakit kayon? Makiasawa kay pailahan? Susan. Iti dayta na bakit yu ay na. Ang mga isukat na kayon to ni tatang. Ha? Nasingput mo ti kunak ti katugangam. Nasingpot? Ano nasingpot? Nga maapay ti kunayo, di na kay nga tamaumaan ni tatang. Ang mga nagsapul iti ubing dayjay. Ay, kaasi kay tulaang. Ha? Iso ano siyak ti masurot, uray saan kayo na makiasawan ti. Agbakbakit kayo lata na balasang. May mayat pa'y. Nalpasan ti kasarta. Isu nga agnaid kan dito'y balay, Marlene. Mundo tagasawatan. Uray kontra ni Susan akaanakak iti relasyon ta. Pagyamanak ta inlaban naklata. Kituon, ta ay ayatan kakit nga raw. Kit agyamanak ta kinayatnak. Ngam kasanungay, agkakabalay tayon nga upat kada Susan. Uwan, sana balay ta duamat ti kwarto to'y balay. Ay, sa bagay, bayat ti panaglabas ti aldaw, maawat tumutlaang ti kaanakak ti panag-asawatan. Susan, bakit? Anda ginatang ko shampoo kan bath soap. Nabanglo na giti asabon. Ang utom ka rin. Ha? Ni, apay na kita, kadyak man nagpagatang iti kasta. Pasarabok nga rod ka. Usaram ka din no madamdama, ta padasam no mayat matlaang. Masadotak nga agdigos, naglamin. Apay, di ka kadimasikuran asaan nga agdingdigos. Sa bali nga minan ti payod mo. Jak maangot. Ta na-immune ka siguron iti angot mo. Ngam no sa bali ti makaangot. Talaga asabalin, bakit? Agdigos kamot atan eh. Naglanit pa'y katabok mo. Kung ag-exercise ka, saan lang agid-idater aramidam. Tanay, grabe ti limok magam. Nagmature mo tarupa mo, ni limok mag ka. Apay ay apa kasi kuram day tadaryo. Kung may saadan asawak, saan na masapong agpapintasak? Saan nakastat kayat ko asawin? Di ore man saan ka ngagpapintas. Basta agdigos ka kumamot bakit? Masadutak nga rod. Anya pa'y laga po ay akad lang nga rod asawa kon. Agdigos sakto ano kayat ko. Di nakpilitan takagurgurak ti mamanmandaran. Ay na, nagbanglumot to'y darling count. Kadindigos naman ay. Darling, takababain mo't no na ang dudak amakiapay kan ka. Naimbaglakid din. Saan kakas ijay kaanakam, asaan ama nagdigos. Bakit ka ngam isaw? Ngam kitaam tilangayo adwa. Kasla agkatawunan kayon. Tadi namut amo nga ornusan ti bagina. Kaslamot naganakan iti lima wano indam. Kat awan pa'y mo't anak na kendaryaw. Kaslapay kat adda apo kunan Na-challenge sak ngamin itimbagbaga na kanyak idi, darling. Nga isukat nakto kano tabakbaketan akon. Agbirok kanto kano iti ubing ngam siya. Ay saan? Dinto mapasamak na ita, darling. Si kalaeng ti asawak. Aginggat maude nga anges kaw. Ay na, nagrigat mo ti bumangunan ayan, nagdagsan ti bagik. Kumanuti ka, Susan. Mapanti turog kon kat.
Inak nga rod ko misbo ko mangam nagrigat ti bumangon. Ay, basit la pa nagkutim, magunggunan to'y kama. Nakasanaw, nakalukluk magkamot ngaminan. Kan sa bali man ang tipayod mo. Di ka man nagdigusan? Manong aldawan akasta ka, Susan? Naglamin tagdigos. Amo mo tama naglamlaminak. Sana bali nagdira mo usak iti kalman. Ay, nan, tayo jayak man sala sa maturugan. Diyak makaangas iti nasayat iti silid. Ta ang dud mo ti masayop ko nito. Ko di mapang ka, awang problema kanya. Rabiin nga mawampay lang ni Dario tatang. Nay, apay anyat pakadan akin kaaya. Ag overtime, iti trabaho na. Awang mo't imbaga na akasta. Awagam iti cellphone na Diyak nga ron makontak ti cellphone na tatang. Ang mga nunalubat. Kan ang mga sumangpet-met la no madamdama. Adala siguro nangawis kan kuana anag siya. Adakan. Nagturo kami di rabi eh. Hindi pala na kumparik. Nan, maglisi ka tagpulisak. Maladaw ako niti trabaho. Apay adi ka nagawid di rabi eh. Si Maduta ko, nag-shot kami iti kumparik. Parbango na dinalpas ti shot may. Apay nga kasta ka. Di ka magpakada iti sa dino man napapanamon. Agdanda nagakamangururay kan ka dito balay. Sige, tagdigos akon. Maladaw akon. Susan, ornusam man matabagim. Naglusyang kan. Di ka pa'y agdigdigusan. Anyang day tanga itsura. Kaslasaan matan asi ka jay Susan aka nakakaanapintas. Kan sexy idi balasan. Agsagaysay ka man mat. Agtutbras ka. Apay ay apa kasikuran nyo day ta saan mo tada kayo takim bagi iti bagi kanti. Kan may sa iti anya pa'y laga pong agpapinta sa kadama asawa kon. Kaanakan, saan aga po taadan asawam kat baybay amatan ti bagim. Ay na, uray kastoy ko takampante akadinak to isukat ta asawak ta ubingak pa'y anti. Si kakit di ati rumbang agpapintas ta bakit kan. Ha? Talagang ay sukat na kanitatang no baybay am tabagim, anti. Maminsan ladi kagdigo sa kamang ano isukat na kan. Susan, Angam nila kay ko, uray makatawa na dya kagdigdigos. Dinak to isukat dayjay. Tasyak lang tay ayaten na. Kan kaubingak, sa anak pa'y abakot. ay, mala. Sapay ko mga rood ta di na kanto isukat nga agpaiso ti asawam. Ne, anyat urasan. Rabi imutan ngam awan pa'y ladya asawam. Ni, jak mo na puutan ti urasan. Dis oras man ti rabiin nga mawampay lang ni Dario. Kanayon mutan amarabyan nga agawid ti asawam. Pasaray saan pa yan nga agawid no daduma. Apay, pagturturugan na. Iji balay ti kumpare na aanti. Kanayon kanong amin ti syatda ijay. Rinabiing ag syatda. Nakaturog pa'y lang ni Dario. Madlaw na puyatan iti husto. Parbangonan iti simangput. Ni, adda umawag iti cellphone na. Inayadak nga alaan ti cellphone na iti abay na. Pa Ricardo matinagan ti umawawag. Talmagaklaan ngamjak agsasauman. Hello, babes! Nalipatam to yung wallet mo dito yung hotel ang nagturugan ta. Sino daytoy? Ha? Hello? Hello? Nagariwawa ka, Susan. Bumangon ka man, Dario? Sino di mawag ka babae? Nalipatam ka no ti wallet mo iti hotel ang nagturugan niyo. Anyat naganti mawagaya. Pa Ricardo, tinagan di mawag dito cellphone mo. Ay, ni pare Cardo matgayam. Jay kumparik na jay. Kumpare nga? Babae, kumpare? Kati sumot. Tumboy na niya kumparik. Tumboy nga? Kano babes tiyawag na kan ka, kumpare? Dinak man ang lilawan? Ibagam tagpay so kanyak. Natiliwan ka lang arudan, naglibak ka pa'y lang. Kaano pa'y agbababae ka? Sumangbat ka! Kaano pa luklukwan nakdaryaw?
Manipo ditisan kan ngagdigdigos. Aniya! Saan asina adagos ti solusyon iti dayta, kaanakan? Agsarita kayo pa'y anaimbag kinitaryo. Mantya ko nanti. Awanan ti rumba nga pagsaritaan mi. Tamanipod inapak. Sana na nagaw-awid dito'y balay. Ang mga numabotang laeng. Talaga kit di adya babae na ti pinili na. Di na replyan kan sungsung-batan ti awag ko kang kuana. Isa man jakon. Nauma akon. Pumanawak ki din. Kaanakan. Diyak laing pagaro makabalan nakaguliban dya asawa kanti. Mabainak paikit din kada kayo. Imbagbagak hindi nga isukat na kayon to ni tatang iti ubing ngamda kayo. Ngam siyak matgayam tin sukat dan. Pasensya kayon ano na kay sawa nga kiti sana nasaya at kada kayo hindi anti. Malalipatan mo na ita kaanakan. Awan kanyak day chayan. Bye-bye amon day ta. Pudno ang mababai na kiti-ikit ko gapo kadagiti imbagbagak kan kuana. Pimanawak nga rod katyamok ag nanayonan ti panagsinami ti asawa. Ngam nakamiris matlaan kat sininaan na ti babae na kat inayayo na ti asawa. Nagpakawan kat nagkariadinan ulitan ti inaramid na. Kat kaputay ayat taklatamat ti asawa pinakawan ko nga rod kat nangabarwanan kami manan. Alakastan, tugayem mo, Susan. Alaga gayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, para iti script kun iti drama, tugayem yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Naragsak nga oras tayo manan amin nga wan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Leona, saan napudno nagan, tintay patangatang drama itangam sakbay na. Shoutout mampay kani Lian Gonzalez dita Tarlac, kani Edmond Bautista dita California. Kastimanti ko na ni Kabsat Leona. Dear Manang Biyanang, dudwa kami nga kabsat kat babae kami adwa. Nasakit tinakam ko tanagadutagar aram kini ading ko. Idinto ta siya katawan uray maysa. Daydaman nga rod ti pagtarayan ti kapadasak. Rugyak man ti agsalaysa. Nanang, asino di lalaki nga naggapoy ito'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga road, adda na pananda. Kadwa na dagiti gagayim na. Nekat, imbagayo kumaang asyaklat tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa'y laang matjeta o. Ah, kano ni ading mo mga road ti kayat na apasyaran. Kababain mo't ano ibagak asika ti pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa'y laang ti boyfriend ko. Kat adan tulat ta, anak ko. Basta aguray ka lang. Ay, masapul nga makaboyfriend ako untan eh. Kumbutan di ato'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapon dagito'y nagaduan nateng, at dapay ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan natang. Ikan yung tungarod ni Antilita taditay maibos amin dagita. Sigurado malungtot lang ang tinaduma. Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay nagyamanak dito'y natang ngayon padawat mo ati na balasang kau. Siya pa'y nagngin natin natang ita. Naimbag ka na kayo at kanayon kaya makalibre iti natang. Ang padawat dalaang mat anti. Isupay mat amasida Nang runa no kastoya kapuros. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang kau. Ang apay awan pa'y tinapilim kadakwadang aklunain. Ay, kwa anti.
Ang ni manang mo kumaaliw na, ti umuna makiasawa. Nga mawan sa maure may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod, auntie. Mayat kumaata ni, bumakitin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na jakab siya mo. Iso nga awang mayat nga agaram kang kwana. Ni, da kayo matgayam, tatamando. Apay, anyat masapulyaw? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige, umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo, manok sa matgata. Ay, way. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak, tatamando. Ay na, prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no, kasto nga bumakat akon nga balas angkat. Damat lad takar bangak nga agpili iti pakirelasyon Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na payla ang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo ngam. Thank you lad tayo tunitib nga manok. Ay, saan mat asika ti pasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas nga agmaymaysa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Ay, nabainanak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo amanok. Intud na Alaan nyo, sakbay nga ibabawi na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atani. Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ilay. No apay mat ngamin nga mairanran ang awan ni Tina no kastoy nga adamang sarungkar kanya na. Kasla iranran na namat. Wenno saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tamangan numabayagan ni ading mo. Kanya nga oras no sumangpat ni Tina, Leona. Ay, sigurado nga marabian dahi siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ha? Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adan, Isungahan yun nga ulitan ti pumasyar itoy. Tawan mat lang ti manam na mayo. Kan may sagwa po, kan ubing pa'y ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanula ang tingipan na. Ha? Ay, agawidak nga roden, Leona. Sige nga rod tatamando. Ay, nangikam ngay iti manok nga nyawat ko ken kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Ha? Urayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang ti pumasyar. Si kamot gayam, Ramil. Sumrak ka, Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Uray sa anon. Kayat kala makita. Ket agyaman ta nadaron kamot lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. At kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ni, ada ka matmanan, Ramel. Wen manang Leona. Ay natin na. Iaalaam ko mamat iti merienda data bisitam No siyak ti akin bisita ita. Tumatek nga da Diyos kan tinapay na. Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda, Ramil. Ala, saan Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mangintertin ken ni Ramil. Sige, manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapon nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Ni, saan matmanang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanyak. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Ha? Manang Leona. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan apimanaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na aya nga ada ka nung arud papanan na. Ha? Oy, Tina, pili ang nga naimbag ti pakiin na yatam
Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwan pa iti ugali na Jak pa'y mat inaklon day di aramil manang. Ibagbagak lang mat Tama nga no inton sumarunok at madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag ka pa nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal at dagandat nga agaram kanyak. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyerda. Di damot patuluyan nun. Adda nga ta dida na gustuhan kanya. Mas daawak mo't nga ro danak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada no kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siya kamaysa, no pagpilyon nak no asino ti magusto ka aparaken ka, ni Ramil kuma, nasingput day di abaro. Ay nanang. Nasingpot lang itida mo dagita. Ngam into nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay naanak ko, ibagbagak laeng mo't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang no siyak awan magustuak adakwada. Ni Andy madlaw amam martek. Agat arak no kas di asumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanin ama kaputot. Kat ni Ramil nga nasingput day di abaro, awan makunakken ko na. Aho! Haan nga mapagtalkanday dyan nanang. Madlaw nga damat pa na gusto na kanyak. Ha? Mangkita ka langan iti sa bali. Kan may sa ubing kapay mati na. Ang kangaganat nga makiasawa. Ay kat bayam ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas nanak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga unaan nak, tina. Paunaan nak pa'y nga makiasawa, santo si ka. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umot gayam tatamando. Nagkapuan nyo. Ay napanak man limatang ni Tersina ni Auntie Malita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, padasag kumapay lang nga ipalapal to'y ayat ko ka. Ang mukunan ni manang mo alyo na nga adda ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matit day. Sumapulak lang nga ay ti sabali apa kay karyan ti ayat ka. Ni Manang Leona, diyo ka di kaya, tata? Ay sanag, mangkita aklangan iti sabalay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit din. Kat saan mo't nga isot ti kursunadak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursunada ti style na niya kamsat mo. Amom tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagitagar-arum kan ka. Ha? Nakadamagan nyo, ante? Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Ha? Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapo iti ibagbaga di kabsap mo kadakwada. Sumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni manang mo tabumakitan na balasang. Ngamawampay uray may sang agaram kang kwana. Unangam saan kumamat arumbang adadaulan na kadagiti tattao, anti. Takababa inti kasdi nga ibagbaga na. Ay, iwang nga raw balasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamad-madlaw ko kanya Anya day tama nang. Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay mat akas di nga iti bagbagam kadagiti agar-aram kanyak manang. Daddadaulan nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matlang nga sincere dagi nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikas kaso. Iso nga sinsinan ti panagaram dagi kanyam. Manang. Amo ka? Ada matrek nam ka ni Ramel. Nga mawanan.
Mga sawa ka nun iti mabit. Ha? Masurunak matitida diyang aramil. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen. Tasak matlaang ang dayjay. Nay, apa yun, Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manen sa nga ilaym. Nabayag mo ten nga awan sumarsarungkar kadagi jay agar-aram kun ka. Kasano asarungkaran dakdagi jay? Kat padpadaksen nakmat ngamin ni manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga rod, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, no kasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Wan nanang. Amo ka din ni manang mo dayta. Saan nanang? Jak imbagbaga. Makidtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, nanang. Asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samot na dyan. Ay na, imbag ta simbangpot kan Luna. Umay ka, tayam amo na takano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend. No kasta? Boyfriend na dyan, nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangpot mo't laeng tinobyo na. Nagsinnaruno kayo la asimbangpot. Ay, agora kayo. Ag-practice akpay mat nga ag-English Hangko nga amo ti agsaw iti English. Eh, amo yung jak amo data. Kat oray karabaw English ditan Day nga rod ti problema. Ore karabaw English hangko nga amo. Yes, urno lang tamo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My nanang Lourdes or my mother. And my manang Leona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung amo tag-English. Ay, mabisi na ko nanang. Iumayandak man iti kanak ituli ko ti balay. Anya, apay anya ayati kukuam dito anak ko. Itaypay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Hanak nga makapangan ijay ta baka kasarita nak jay foreigner. Anya nga iti isungsungbat ko. Ang kung aron nga mauawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsao. Ang nga mauawatan. Kanjak pa amo ti agsao iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka manganan. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisi na nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraaw dato tiyan ko. Leona? Ay sus, umasidig manan kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rodin. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Wano, crush na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Ni, nakariin ka mat kaya man manang. Ala, agtugaw kan tagsasangot tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan. Di kamot ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati korso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidig kanyak. Ay, mayat kumano upayak da jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kanitina. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko?
Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Anak ka nga tanga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mat Aywan manang, plano min ti agkasarkin ni Willie. Ha? Ni, di mat imbagak nga pa una anak pay. Awan mat nga rod nobyo manang, kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta Basta ang kukayat nga umuna ka nga makiasawa pauna anak pay ko nak. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara kon. Inak agistampay, J-Store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo yun na. Insulto mat ngamin tararamidan na. Unak mat ngamin nga pauna anak pay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nobyom. Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak amo ada kita nga lalaki. Di damat makarek na. Anang layaw na. Ni, aday tamanan. Ay na, umaymanan makisaon. Hangkwa mo isungsungbat ko. Palubosam ngamin idan nga agkasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti Ingles. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kin ni Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaangin abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay, ayatamat nga may nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akan niya, Tina. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdatdaton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam. Inwaksik matla dagos. Ay, thank you nga rod Aklunak mat. Apalan ka nga tani bumakatakon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam ka, nagado ti agar-aram kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no anya man tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan iti Pilipinas dati na nanang. Hun nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan na katagtay nga marimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakiti po rin na rijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dya signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga ron. Baka umawag manan. Hello Tina. Anya ngay. Ada na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mat nga minti pa nagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na, kasmet la kano kanyak a Pilipina. Aya, sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay nga minin. Uray lumakay itan basta foreigner. Sige nga Rod, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Katkas ano datangay? Alangan nga awagan nak to iti mame. Aho? Uraw awan mat Kuturay manang tulata at iyawag ko kan ka. Aywan niya. Sige man nga Rod. Kano nga agawit kayo ngay? Tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbaga ito'y lugar tayo ang katugang am ti iritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matyo na anak ko.
Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Wala nang tani. Iti mabiit kat sumang patante retrito ni na kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umaid toy. Ay, ni Tina ti umawag. Ay, hello Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga eh. Sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanin manang. Natayon ti katugangak nga iretreto ken ka. Naatake. Anya? Apay ngay? Tiamok makaasawa akon. Nang namnamak pay met iti husto ngam napaaya. Ngam inaklon kulatan ti gasat ko. Talaga siguro agasat ko ti saan ang maasawaan. Alakastan, tigayim mo, Leona. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti Tunggal Maysa. Manang! Biyanan! Hello kagayam, kumusta kayo manan? Shout out iti Tunggal Maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Jano saan napudnanagan, tintay patangatang ita. Ngamsakbay na, hello mampay kini Beng Garcia, Aaron Dave Pagtama dita Cagayan, kani Arlene Shano. Kasi manti ko na ni Cubs at Jano, dear manang biyanang, adda kapadasa kapakakonkonsensya, adang amin na aramid ko pagbababawyak. Ngam tapno nalawag ti amin, rogyak tagsalaysay, idinadaan na kiti nobya, ket agganatak amang ikalaysakan kwa na. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, asawa ako ni Diana. Makaas-asawa akong. Asino adayana day ta Jano? Taga-sabali nga ili, nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami Di mi payla nakit-kita day ta anubiam asawa umaw. Sige, nanang. Yawid kunto no bigat di ti balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi a babae Jano. Ti kayat kaw, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Da nasinaw kamot a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, ha? Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dak nga tadag iti dadakkel mo, Jano? Katuan Apay kumaasaan ngay. No asino ti kayat kaw, kayat dameten. Sapay la ko mga rud Ang mga numaupay da kanyak, numaamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyak mat. Ngala, agsagana kanta, ikuyog ka iti balay may. Kaya't da ka amam-am mo nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Diana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, nana, tata. Kastamot kun ka balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiam, Janaw? Uwan, tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo ikalaysakon ni Diana. Janaw, di kay palagdardarasudaws. Paliiwan nyo pa iba't nga umuna Do talaga ada kayo tinaikaray para iti Tunggal Maysa. Tapno saan kayo amay lawlawan. Kapkap na kanmin ti Tunggal Maysa, tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Kat ay ayatin nakmoy. Ala adan samot urnong maun. Di mga sawa ka no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos ko nakmay. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang ka. Mabigbig na kadipay. Agwa, kasla ada nakakit kita kada kayo, tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani aginda di amo, Diana.
Amaok nga agin-agin kalaeng ngamno siya malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinubiam, sigurado adi na kayat aparakin ka, Janaw. Amok day nubiam. Ano tinagbalin nga asawa na, kan adda anak day jay. Iso ana saysaya at no sinaamon. Amumutin ti kina-istrikta ti inam. Pangaasiyo tatang. Diyo ko man sasawan kaninanang ti may papaniti dayta. Urayin nyo ang makapagkasar kami, sayon to ibaga. Taawan to, ti maaramidan na. Ay, sana mabalin, adi na maamuan. Tauray siya katjak kayat akas kenkwa na ti asawaam. Pilyemut atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamot a babae ah. No kasta, talaga adi kay malapdan amang ibaga kaninanang itidayta, tatang. Saan, Yanaw? Isaw, aladingitag. Sige nga raw. No ibagayaw, mapilitan akmet amang ibaga kaninanang nga eksyo tinubyak. Ahaha! Inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no. May sakayo kadag tinagbalin a boyfriend na. Makatawin ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga amo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun dayta kenkwa na. Numamuan ni nanang dayta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amoy mo tan, tikinasilosan ni nanang. Ay, ala, pangasim, di mo ibagbaga dayta. Aggululakit di dayjay. Kanmay sa napalabasan dayta. Amoy ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak, agselos lata. Kitaan nyo man, di natayan nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Ha? Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu ka ni Diana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya? Apay akasla maikulkuleng ka, tinong. Anyat pampanunutam. Ha? Pampanunutek nga raw jay anak ta. Kaya't nan ti mga sawa. Ay, wan nga road. Ngam kasla saanen abalasang Genubian na. Kasla nagan anaken. Nadlaw mo lakay. Ha? Oo nga raw. Nakadkadlaw mag. Nagdakkel jay bilbil na. Anya nga tati kinayat ni Jano iti dayjay a babae. Bak nang nga ta? Diyak mo ah. Kasla saan na mapagtalkan na dyan babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla anderen nanto ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sa baling asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na di mo ibagbaga nga imbagak ah. Basta pagparangam asikala ang di saan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wine. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katyanag ta. Angam no siyak. Di nakdengdenggan na jay. Ay, ngam no talaga nga isuti kayat na nga asawaan. Awan maaramidan ta lakay. Basta upayam bakit. Bareng denggan na ka. Mabutengak ngamin. Ang mga no anderen nanto jay anak ta. Ay, padasot to akasarita. Ngam no talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Napay, di yu kayat ayan ni Diana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na apulos. Kaslamo ngamin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasa? Kan sexy idi ni Diana. Limukmag lang amin, so akas dyan. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na.
Anya trabaho na aya. Nagtrabaho iti inuman ngam kahera saan a waitress. Anya, Basta ay ayatek ni Diana, nanang. Kat pangaasyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobya. Jano, mabainaksan ang makikalay sa kan ka. Taapay mo. Jak mo nga mininam na mga atatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo ito na ita. Ayos lang na ita, Diana. Awan problema kanyak. Anya langan nga ti sawon ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mo ti makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaam mo iti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang. Adi na ibagbagay ti ure asino ti may papan iti napalabas yaw. No ngay maamuan ni nanang mo. Anilat sawon nan ngay. Di nga tumaamuan dayta. Di ka madanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kumanti inarem ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasing pa'y. natulagan ti kasardajano kun Diana. Awanan ti maaramidan ta. Kaslag bibisin tumat iti babae da diyang anak mo. Dila nakapilimutan iti asawaan da. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga may nasaan na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Saan mo't siguro? Madlaw mo't ngay patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumaybayag, sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Kita ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaar makanayaw. Ha? Kasla manggargari akanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mo't ti kunak? Ay basta, diyak kayat na diya para iti anak ta. Iso at tulungan nak amangupay kan kuana, tapno sinaan nan na diya babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inak man agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Intun parbangaon. Anya, kaano kasar ti anak ta inton bigat? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amangi marcha iti anak ta? Nagado akakabsat mo. Isuda pala ti mga sandi kanyak Basta agbakasyonak. Amo ni tatang akasarmi ita ni Diana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi na kayat ni Diana nga agbalin a manugang. Apay kano adi na kayat? Imbaga na kaditi rason, nanang? Basta ko na asaan na akursunada aparakan ka. Tani Angeline kano akalugaran tayo ti kayat na kumaaparakan ka. Dahil ta kadilaeng ti imbaga na arason? Wan mo, tanak ko. Alang arod, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngumapay at ipay laagawid dagiti partidos ni Diana, anak ko. At dadapay mula dito ibalay. Asino dagiti nga uping aya, kakaanakan na. Ay, kwa, nanang, saan? Anya nga rod nga kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakmanlukuan. Wala nang, anak ni Diana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga da ita idiinyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo, nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kaadat anak na. Iso nga inlimod mi ti amin kada kayo. Anya, ay inalilaw dak.
Kasanupay ama kapag sina kayo ita, kat nalpasan ti kasaryaw. Nanang, Kat, sika ti mang biag kadagiti mga anak ni Diana, sapay nagaduda. agtinulong kami ka ni Diana, nanang. Anya nga'y, di hustaw ti atap ko iday. Kunak tumit ngamin ken ka, Norma. Jakla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti jaski a babae. At damot gayam 5 anak na. Ay kaasimot ti anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot a putot. Ay, wan nga ron Ang ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan da nga agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudanda. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Abangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaong narigatan. Aglangan ka iti trabahom ita dyan tama iliwak manon kan no may saal daw saan ka makita. Sayang ti aldaw ko aglangan akmanen. Kan nagadon ti langan ko iti trabaho. Alamot dun, aglangan kan tag-relax tamanan. Agid idatakit ding agmalmalem. Agmin na sahi tatap no makarelax ta. Oh, sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrek iti trabahom ita Janaw. Manual dawon adi ka simsimrek. Awanan na lang. Naikata ko ni ti trabaho. Anya, apay ngay. Ano ka nung aminan ti langan ko? Apay nga main nga karalangan ka. Saysayangom ti trabahom. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, taiso ti adaw ti anak na. Si kakat ti bang biag kadagiti 5 anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang. Pumulo dak. Pangalaak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mo't ni tatang iti tricycle. Well, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Isaw ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan laanam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak Janaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amuyo mo it nga awanan trabaho. Katnay, agenrol man ang nagidi apo ko yaw. Apo ko asasawang bay. Saan may nga apo ko nagidi? Saan mo't ang nagtaod ka nagidi nga anak na? Ibaga mi di asawa, ta sa pulon na ti amma nagidi anak na. Kadumawat iti suporta kadakwada. Awanan nagiti amma ti anak na. Tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da kano nakaslasok. Ken saan na kano ngamin na sigurado no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumet ngamin nagpampanunaw. Anya ngay. Di mapasubukan amang suporta iti saan mo aputout. Datayukit din ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa ta di yo amaw. Amang ano da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Aguli mo ka man. Saan man mo't at tila sasawam, Janaw? Tilalaw-law at Mike. Inton adda makanggagkad ka. Kan may sa awan kinapudno na itang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayukat nga rod nga ex ni Diana. Ijag trabaho pa'y iji inuman. Isa amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimag. Ala. Mabit lang nga rod mang tudak. Ay, ure, dya ko nagtrabaho bakit? Tadamat ni tatang financer tayo. Amangan no mauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taamin akidawag ka ni tatang kat itid na. Di mo makita aya, akanayon ti panag-overtime na. Tapno at dalang may itid na kanyak akwarta. Mabuteng ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali apapanan ni tatang, tanin nanang tinalawat ti dagana.
Ay, kat kaasimot di mama. Maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwan idi. Iso nga adayo tirik nakken kwa na bakag. Ibagata kada djanaw ta lumasindan iti pagnaidan bakag. Siyak mo ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo jay anak kakanyak. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na, dagiti anak na. Naimbag no umanugot ni djanaw. Jakpat siya na masinaan na dya asawa na. Madanaganak nga road. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak ta ka. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumasin da kuman. Apaya pilitin da kami alumasin tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninanang. Ha? Anya ang maibulgar asasawa mo't dyan oh. Tangay papanawon na kami ni tatang diti balay. Panawon nga rodan tapno ibagak ti agpaiso kada kayo. Pasensya kayong tatang. Jak ko man ibaga na ito'y kaninanang. Ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw. Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Iso nga ibaga akong ti agpaiso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo. Di kay maawatan. Nanang, kinapuno na chicks ni tatang ni Diana, idi saan kami pa'y anagayan ayat. Ha? Inlimod na ti panag-chicks na. Impod no ni Diana ti amin kanyak. Awan inlimod na. Anya? Pudno ka di ti imbaga ti anak tatino. Pakawanan na kumanor mabakag. Uway, pudnaw. Napalabasan na ka. Makatawon laeng anagayan ayat kami. Anya? Sige, panawan kayon. Makamu kayon ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama diti balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawon dan djano. Gungkuna na iso ti imo na amang papapanaw kada tayo diti balay. O di, imbaga kon ti amin kaninanang, tapno iso ti papanawon dan. Djano. Pinanawak ida iji salas ngagsarsarita. Kas taunay apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ni nanang mau agad atake! Ha? Ala, matatake ka no ni nanang. Sus, umay ka bakit? Mapantay ti ayanda. Apay nga yakas tamot ng tinagtungpalan niyo. Nagatake ti ilam gapo iti imbagam djanaw. Apay mat ngamin at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumot amin nagiti imbagak tatang. Uy, hangam di mo pinanon o ti mabalin nga ibu nga ti inaramid mo. Sorry nanang, basol ko ti amin. Nojak ko may imbagbag at may papaniti naramid ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasaysay at no lumasin kayo ni ti pagnaidan djanaw. Tano diyo patganti kayat kaw. Saklangan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kasimait. Wala. Da kami ti umadayaw. Kat agsapulak manan iti trabaho. Pasensya kay lakuman kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala, bye-bye amon na ita. Ta aklodak mait, nga damat nagbasulak iti inam. Banag apagbabawiak. Ta nagilimudak ken kuana. Iso nga inkarik iti bagay, ajak bye-bye an ni nanang mau. Ket sapay la kuma. Ta agimbag mutla adagos ni nanang mau. Tunggal makitak ti kasasaad ti nakaslagap sutak, gaputa makonsensya ak. Nakulapan ngamin ti panunot ko, iso atilay nararamid ko ng gapuan ti panakaatake na. Iso nga ita ikagkagumaak ti mangsulnit iti nagkurangak kadag iti dadakkel ko, kat kaasin na nakastragak manan iti trabaho, kat kanayon ko matapurwakan dag iti dadakkel ko. Tapno makatulong akmet kadakwada.
Aging gaitawan pa lang anak mi ti asawak, iso dagitilat tansyoman ko timbilang ko nga anak ko. Alakastan, tigayim mo, Jano. Alagagayam ditan ti nagpatingkaan, ti pakasaritan ti may sakabsat, di ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal na isa.